Ka kenhun kitrai bat nongnya jong kitrok ketmar ha ki kharkhara dubilat ha is dental sakastep sngi chajan kilami sharut surok ba hatuber rengkat ki plakat ha kapor bo cm udang ya lenti nangtei bennet sharmbai katei ke jingmi kitei ki kenhun hapo kalama jong ka jc ba kenthup ya ka jantia hills truck owner and driver association Meghalaya truck union but ka all jantia cement and clinker transport association kalong halor ga jingpen slam jong sarkar banpen kiu ya bai kitmar nakaliang chairman ka JEC mani he maya tengkan ulai thu ba kadaw ba penlong ki ban mi biang shasurok kadai namar ka jingmam simkhia jong ka sarkar ya ka jingkular ni ba ile umar ne wan miu to miu na nagathau yung surok le na surok Meghalaya nagathau yung Meghalaya lai tejo ipor ka root tax kini kita uro usu yung Meghalaya kadkam ka notification o sarkar to kam ki apo Meghalaya udisile da bankia uto wa kawan ki maro kit na po cement factory hapo within Meghalaya to implement ki kadkam ka notification na ka order kete to nyaw tengka ka kilometer ka chiton Kaumur itu ulai se asam per lada egi citengka artikel lada zero lemper tangwa kat adu border yang ke Meghalaya to implement gi kete to nyau tengka ke citon ha ke kilometer imper kerpat jor ki lok ki jor sirup ne bentau map skor gini company snyau ki to yang ki berthai ne dau wa em ki support ne ni tai yo lese yaki ne te dau wa hadu kan ne ski wa gini company boten gi wo implement ya kini ke order yang sarkar ke order yang cement factory kete to ba ki karit ke yang ki kete to lade compare katkam karit egi kemut so tengka cipaunaya so tengka arpaunaya kate katkam ke existing rate de komul lade kam te mut nei daw wa kini company man favor go le usu ya kata ga order yang ke Meghalaya ongi Wato wa host dia po Meghalaya isui nyau tuka. Tang macam bar yang ke state imsui nyau tuka. Berhalor kedong rim kitip bagi wato wa umar umi dan po Meghalaya to 2% dan hi wa pen MKM po state. Kan wa kendai bu kendai persen ulai umar sebar state. Nanti daw ongi Meghalaya already isu. MG tahu lo usui pra tengka, MG tahu usui adu kadwi tengka ke situ ke kilometer. Tang makaduan hajuai kaduan pam simen ni. Hani hanong steng kawan bam semen gim tang citrak haka citia oleh hak cibenai mulut tang kini ki cement factory ongki wa hapo Meghalaya sui hadu kaduan 1% nganu doang untuk 10% imarum umi na po cement factory to apo Meghalaya kadwa kendai persen wan ulai sabar gomut ini company wa kilai de gedorwarim kendai penkesan ki untuk EA palat iko nyau tuka hadu kadwi tuka dang ya pi kam ki transporter ya pi kam ki nong kit igimar ini ba lada ciski arski strike ki kacing do nong company to di okay ne ba kani to ke production season ne ko pembi ki gemar ne bentau supply cha bar state dengan maritin wo kini company dau chak skor ki haji por lada kini company map ki kam ka JC banse ten chu hadu setiau cipna lemper enjing ki geri banu do nong banwa sa kita kesti yang kampi tregeri. Poi ke dio cedu jedal hilam perse. Tangwakat apo boundary within the state of Meghalaya to implement ke kam ke order yang Meghalaya. Imper adu boundary yang ke Meghalaya imper la egi ke current rate te cita imper la egi zero la egi kadwe egi la egi cipia cisukal imper. Tangwa demand yang iu to within the state within the boundary of Meghalaya to pengkrek kam ke order yang ke state government.